башында айта кетчү нерсе, бул жерде бир кыргызстандык эже, анан эки өзбекстандык эже келди. Кореяда кыздар көбүнчө кандай заводдордо иштешет, эмне жумуш кылышат? Ayol kishilar bu yerda birinchi o'rinda himoyalangan bo'ladi. Аял кишилер, ошо кыздар орто эсепте канча айлык алышат? Bu degani 2,5 million 2,600 kamida bonda $2,500. Тийишкендер болбойбу дегендей, ошолор жактарын айта кетсеңиздер, ата энелер да көрөт да, кыздарын жиберсе болобу дегендей. Кореяга кыздарды келишини taklif qilish qilmasdik. Мен дагы кече видеону көрүп, биринчи аябай кызып жиним келди. Чынбы? Эч ким тийише албайт. Тийишсе мен аны полицияга берип, кечкурунку түнкү 3-тө суу ичким келип калса, напиток, коркпостон чыгып келемин, потому что эч ким тийишпейт. Bu hayot. Hayot past balandliklardan iborat. Кеңеш неме дейт эле өзөтчү? Maslahatim endi meniki o'qish tomonda. 100 баланын ичинен 2 же 3 эле кыз келет, байкайсыңарбы? Hammasi o'zingizni qo'lingizda, hammasi o'zingizga bog'liq, o'zingizga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum достор. Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Достор, видеобуз аябай узун болгондуктан экиге бөлүп YouTubeга салдык. Биринчи бөлүктө кыздар кантип келди жана эмне жумуштарды кылат деген жөнүндө. Экинчи бөлүктө болсо кыздар канча айлык алат жана башка ушул сыяктуу суроолорду бердик. Аял кишилер, ошо кыздар орто эсепте канча айлык алышат айына? Endi bu masalan oylik olish deganda men o'qishni bitirib kirgan talabalar, ishga kirgan talabalar haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu Koreya shunaqa davlatki, sizga aynan mana shuncha oylik oladi deb aytib bera olmayman. Nimagaki, bu yerda inson harakatiga qarab olasiz. Bu yerda ozgina qimriladingizmi, soatingizga pul topsangiz bo'ladigan joy. Ozgina uyqudan kechasiz, bu degani siz qo'lingizga undan ko'proq pul keladi degan tushunchaga egaman. Ya'ni aytib o'tishim mumkin, Koreyada bitirgan talabalar ishga kirishida o'zi migratsiyaning qonunlari bor. Bunda migratsiya masalan 37 yillik daromad 37 million won deb oladigan bo'lsak, o'shandan past bo'lmagan miqdordagi summani oylikda olish kerak bo'ladi, ya'ni korxona tomonidan. Bu degani 2,5 million 2,600 kamida wonda olishingiz kerak bo'ladi. Bundan past bo'lsa, migratsiya sizga ishlashingizga ruxsat bermaydi va viza cho'zishingizda muammolar kelib chiqishi mumkin. Eng kamida. Биздин айлыкка токтолсок, азыр өзү Кореяда 9160 го вон, корейский вон. Анан бизде бардык эле жерлерде ошондой болсо керек. Круглогодично постоянно иш көп, заводдор аз да. Бизде деле ошондой болуп турат, кээде жылдын арасында 1-2 ай, 3 ай жумуш азайып кетет. Ошондо жумасына күнүнө 8 саат иштеп, ошондо 40 саат эле иштеп калган убактарыбыз болот. Анан кээде ошондо заказдар көбөйүп кетип, чаноп овертайм деп коет. Эртең мен 8ден кечки 8 же 10, 11, 12 чейин продленка кылып иштесең, анан суббота, воскресенье күндөрү иштесең, еще более айлыктарың жакшы чыгат да. Орточо эсеп менен айтканда, мен айлыгым $2,500. 2,000 анан өтө жумуш көбөйүп кеткенде $2,500 деле көп болот. Анан кийин адамдын өзүнөн да зависит этет да, ошо заводдун эле ишине карап, анан иш жокто дагы иш жок деп жата бергендер деле бар да. Эми биз бул определенный бир убакыт срокко келдик да, биз чынбы? Бизге ошол мамлекет 4,5-5 жыл убакыт берди да. Келип иштеп кетсеңер болот деп, шанс. Выходнойдордо деле дем албастан иштеген убактар болот да. Анан эми аны арбайт деп коет, бул жерде подработка. Барып иш берүүчү бир немелер, офис компаниялар болот. Барып сажаңы мелиссойо деп барасың. Анан иссойо кидареба дейт да. Күтүп тур, аз берем дейт. Анан кийин күттүрүп коюп бербей койгон деле убактар болот да. Анан кийин жолбосом азыр жакшы эмне групповой чаттар бар, ошол жерден эртең мынча адам керек, мынча жумуш, анан элтаным мынча, элтан деген ушу күнүмдүк акысы деп коет. Ошончасы деп заранее чалып, мен барамын, давайте меня забронируйте деп ошентип барып, выходнойлордо деле дем албай иштеген күндөрүбүз болот. Иштейм деп келгенден кийин ошентип иштеп атабыз. Ошон үчүн айлык жакшы эле, Кудайга шүгүр. Иштеп тапса болот. Bu yerda ayniqsa 7-9 shartnoma asosida aytadigan bo'lsam, shartnomada o'zi ko'rsatilgan mana shu dushanbadan jumagacha bo'lgan
vakolat va kibun oyligi hisoblanadi va dam olish kunlari shanba kuni va yakshanba kuni qo'shimcha ishlasa qo'shimcha oylik hisoblanadi, kiritiladi shu oylikka. Bu oyliklar har yili o'zi har soatiga o'sha oshib boradi. Masalan, biz ham o'sha ishlagan kunimiz o'zi hozirda qonun bo'yicha 52 soat bo'yicha ishlash ko'rsatilgan. Hamma zavodlar ham hozir bilmayman amal qilyaptimi bunga, lekin o'sha qo'shimcha ish, masalan zavodlarda ish ko'p bo'lsa yana qo'shimcha ishlasangiz bo'ladi, ko'proq oylik olaman desangiz o'sha zavodingizdagi ishni ko'payishi ozayishiga qarab qo'shimcha ko'proq ishlasangiz oyligingiz ko'tarilishi mumkin. Asosan ish soati ertalab 9 dan 6 gacha va undan keyin 6 dan keyin sizga qo'shimcha ish soati beriladi. Mana shu soatlarda yig'ib borib o'zingiz ham oyligingizni hisoblab ketsangiz bo'ladi va o'sha bir oylikda jamlab sizga beriladi. Bizning kechagi oxirgi videomizni ko'rdingizlar o'xshaydi. O'sha Koreyaga qizlar kelishinde qanday ko'z qarashdasiz degan so'rovga ko'pchiligi qarshiman deb javob berdi. O'shaga sizlarning o'yingizlar qanday? Bu yoqda jumishlar qanday? Ya'ni misol tiyishkендер болбойбу дегендей ошолор жактарын айта кетсеңиздер, ата-энелер да көрөт да, кыздарын жиберсе болобу дегендей. Savol juda ham o'rinli. Endi aytib o'tishim kerak. Endi hamma o'zini kelib chiqishi va qanaqa Koreyaga kelib qolishiga bog'lab savollarga javob beradi. Endi meniki o'qish tomonidan bo'lgani uchun birinchi to'g'ri endi yolg'iz qiz bo'lganman. Endi akam bo'lgan. Yolg'iz qiz bo'lganimga uyimdagilar boshida qo'rqishgan. Ya'ni chet elda oilamsiz qanaqa yashashim mumkin? Bu yerda qarindoshim, tanishim, akam, hech kim qo'shnim bo'lmagan. Keyin shu orqali Xudoga tavakkal qilib kelganman. Endi yosh bo'lganmiz, qiziqishlarimiz, Koreya orzular mamlakatida deb Amerikaga o'xshab kelganmiz Koreyaga. Kelganmiz to'g'ri, endi qiyinchiliklar bo'lmagan deyolmaymiz, bo'ladi hamma joyda. Endi bu qiyinchiliklar nafaqat Koreyada, O'zbekistonda ham bo'ladigan qiyinchiliklar. U inson hayotda qiyinchilikka uchramasa, bu hayot bo'lmasa kerak, hayot qizig'i bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Nima deyishim mumkin? Koreyaga qizlarning kelishini taklif qilish qilmaslik yoki ularga maslahat berish, bu avvalo insonning o'zining orzusiga, intilishiga va o'zini oldiga qo'ygan maqsadiga bog'liq deb aytishim mumkin. Masalan, men ham o'zim orzuyim bo'lgani uchun keldim, o'qidim. Masalan, insonning orzu bir marta bo'lib o'lib tugab qolmaydi. Bu kelganingizdan keyin, biror narsani boshlaganingizdan keyin yangi orzular paydo bo'ladi. Shunda qizlarga yoki Koreyaga kelmoqchi bo'lgan insonlarga maslahatim qanaqa bo'lishi mumkin? Avvalo kelmoqchi bo'lsangiz, o'rganing. Siz o'sha joyga, muhitga moslasha olasizmi? O'sha joyda o'zingizni ko'ra olasizmi? Shu tomonlardan fikr xulosa qilsangiz bo'ladi. Keyingisi til o'rganing. Nima desam? Til o'rganib kelsangiz, bu yerda qiynalmaysiz. O'zingiz yo'lingizni topib keta olasiz. Masalan, biror joyga kirib, pulingiz yo'q bo'lsa, boshqa bo'lmasa, so'rashingiz. Yordam so'rashingiz, boshqa qilishingiz mumkin. Eng asosiysi Koreyada aytmoqchi bo'lganim, qanaqa qizlar yaxshi yashash mumkin. Qanaqa qiz erkin, masalan, kechasi ko'chaga chiqib magazin kirsangiz ham men o'ylamayman, qo'rqmayman. Orqamdan kimdir keladi yoki kimdir kuzatib keladi deb o'ylamayman. O'zimni uyimda qanaqa yurgan bo'lsam, bu yerda ham o'zimni erkin his qilaman. Shu tomonlarda yaxshi deb o'ylayman. Men da kecha videoni ko'rib, birinchi aябай qizib jinim keldi. Баягы баардыгы эле балдар почти канча бир 10 баланы сурамжылоо кылган болсо, ошолордун 8и почти баары каршымын деген ой биргизиптир. Анын арасынан эле бир современно ойлогон балдар окшойт. Молодцы. Келгенине мен кошулам дептир. Эми биринчи аябай жиним келди. Эмнеге мынтишет, андай кылышат? Аял киши деле адам го. Ал эркек киши кандай адам болсо, кыз деле ошондой адам го. Эмнеге биздин постоянно аял кишилер под запретом боло беришибиз керек? Биздин каалоо тилек, мечталарыбыз бар, ошонун ишке ашышына эмнеге эркек кишилер постоянно тоскоол болушат деп. Аял киши болуу чындап эле биздин Өзбекстанда деле, Кыргызстанда деле кыйын окшойт деп азыр ойлоп көрсөм. Аял киши болуш кыйын экен. Көп ойлорум бар азыр. Баардыгын айтканга чейин жана комментарийлерде аябай неме болот го. Срач болот го. Извините. Менин оюм, мен кечеги ошо видеону көргөндөн кийин биринчи жиним келди деп атпаймынбы? Анан кийин кайра ойлондум. Ушул балдар
эми ошо аял кишилер бул жерге келип кыйналып иштебесин, бизге окшоп эми кыйналган балдар болушу мүмкүн, кыйналбасын деген ой менен деле айткан болушу мүмкүн. Анан эми башка дагы ою бар болушу мүмкүн да алардын. Аял кишинин эч кандай укугу жок, чет мамлекетке чыгарбаш керек деген дагы азыр бизде ушундай бир тренд кетип атат. Мамлекет бийликте отурган эмес, тиги чоң адамдар дагы ошентип чыкты го. Кыздарды давайте мынча жашка чейинби же мынча жаштан кийин чыгарбайлы деген ошондой кетип атат да. Ошого кошулбаймын. Эми бул жөнүндө сүйлөй берсек аябай узун тема. Аябай коопсуз. Аял кишилерди, кыздарды особенно окууга болобу? Эми окууга иштеген эмес, окууга келсе, конечно, аябай жакшы. Окууга келгиле, үйрөнгүлө бул жерден көптөгөн өнөрлөр да. Жакшы билим алгыла, анан ошол билимди өзүңөрдүн келечегиңерде жана мамлекетибиздин келечеги үчүн дагы колдонгула жакшы тармактарда. Анан эгер иштегени дагы келем дегендер болсо, келсе болот. Например, кыздарга бирөө нитода карай албайт. Бирөө нито карап койсо, мен шинго кылып коем, оно мага что-то нито карап атат. Что-то мени башкача ойлоп атат. Жана сүйлөй албайт. Чынбы? Эч ким тийише албайт. Тийишсе мен аны полицияга берип, ошону мен соттошконго 100% акым бар. Анан кийин дагы бир суроо бердиңер эле го. Россияга баргансыңарбы, Россияда иштегенсиңерби деп. Россияда көп эле случайларды угабыз го. Андай болуптур, мындай болуптур, анан кийин полициялар кармайт мындай деп. Бул жерде эң башкысы ошонусу жакшы. Аябай адамдар коопсуздук жагынан аябай өнүккөн бул жак. Кыздар особенно коркпой жөнөтсөңөр болот. Эч ким кыздарга тийишпейт. Самое главное, мен дагы, например, үйдө кисуктада жатып, кечкурунку түнкү 3-тө суу ичким келип калса, напиток, коркпостон чыгып келемин, потому что эч ким тийишпейт, камералар бар везде. Бул жерде преступность деген жок. Так что жөнөтсөңөр болот. Мана өзүмө кыскача фикримди билдирип өтмөкчүмүн. Айтмакчымын, эч кайсы ата-ана кызын өстүргөндө, voyaga yetkazayotgan vaqtda qizimni chetga chiqarib ishga jo'nataman degan fikr bilan o'stirmaydi, yoki hech qaysi qiz katta bo'layotganda men chetga borib ishlab kelaman degan fikr bilan katta bo'lmaydi. Bu hayot past balandliklardan iborat, o'nqir-cho'nqirliklardan iborat. Har kimning hayotida qanaqa o'zini tashishi bor, qanaqa o'zini muammosi bor, o'zi biladi. Masalan, qizlar yaxshi joyda o'qishni bitirganimdan keyin bir yaxshi inson bilan turmush quray, men ham baxtli oilani bir bekasi bo'lay, baxtli ona bo'lay deb niyat qilib katta bo'ladi. Lekin boya aytib o'tganimdek, hayotda past balandliklari bor. Kimdir qaysidir chuqurga tushadi, kimdir qaysidir chuqurdan o'tadi. Demoqchimanki, kelinglar Koreyaga ishlanglar, qizlar. Bunaqa fikr emas. Agar sizda mana shu narsada nima deydi, Koreyaga kelib ishlab ketishda finansiy tomondan sizni bir o'nalib ketishingiz yoki bo'lmasam bir nima deydi, o'sha muammolaringizni hal qilishingiz, o'zingizga ishonchingiz kuchli bo'lsa, marhamat Koreyaga keling, yoki bo'lmasam boshqa joylarga borib ishlashingizni men tavsiya qilaman. Fikrim shu meni. Ishlasa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Koreяга келем дегендерге кандай кеңештерди бересиздер? Анан ушул менен эфирибиз бүтөт. Акыркы сөздөрүңүздөр болсо айтып койсоңуздар болот. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan nafaqat opa-singillarimiz, aka-ukalarimizga maslahatim endi meniki o'qish tomonda. Masalan, agar o'qishga qiziqsangiz, o'zingizni dunyoqarashingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, bilim olmoqchi bo'lsangiz, kelajagingizni yaxshiroq qurmoqchi bo'lsangiz, keling o'rganing. Bu yerda ham masalan O'zbekistonimizda ham sharoitlar bor, to'g'ri. Endi kimdir chetda o'qigisi keladi, kimdir O'zbekistonda. Agar qurbingiz yetsa, kelib o'rganing. Bu yoqda olgan bilimlaringizni O'zbekistonga borib qo'llasangiz, kattaroq joylarda ishlashingizga, yosh avlodga bilim berishingizga yana imkoniyatlar qo'lingizda bo'ladi. Chunki bu yerda o'zimizdan bilamiz, juda ko'p odamlar, yaxshi olimlar ham kelib, yani hozirgi kunda O'zbekistonda yaxshi joylarda ishlayotgan aka-ukalarimiz ham Koreyaga kelib ta'lim olib ketganlarini bilamiz. Shuning uchun bu sizni masalan bir o'zingiz keling yoki masalan umrbod keling yoki bir yilga keling deb ayta olmaymiz. Bu sizni o'zingiz tanlovingiz, o'zingizning fikringiz, o'zingizning mulohazangiz. Endi oilangiz bilan maslahatlashib o'zingiz kelishingiz mumkin yoki qizmi, o'g'ilmi, oilangiz bilan kelishingiz mumkin. Shu yerda farzandlaringiz bilan kelib, farzandlaringizga ham yaxshi tarbiyalar berib, til o'rgatib, O'zbekistonga qaytib ketib, endi bu yerda masalan
Koreyaga kelib oddiy ish qildim, qora ish qildim, boshqa ish qildim deya olmaymiz, chunki ishda yaxshi yomoni bo'lmaydi. Masalan, men bir yaxshi insondan bitta fikr olganman. Birinchi o'qishga kelganimda endi yaxshi institutda o'qib Koreyaga kirib kelganman. Endi tasavvur qiling, oddiy idish-tovoq yuvuvchi bo'lib ishlasangiz Koreyaga kelib, bu sizdan o'tadigan his-tuyg'u, bu boshqacha his-tuyg'uda. Ya'ni men shuncha joyda o'qib kelib oddiy idish-tovoq yuvaman. Yo'q. O'sha inson menga aytdiki, sen hayotdan shunday narsa olginki, sen o'rganyapsan. Hayotdan saboq olyapsan. O'shaning uchun ertaga kelajagingda kerak bo'ladi. Har bitta ish qilasizmi, bu sizga ertaga quradigan kelajagingiz. O'shaning uchun harakat qiling, yomonlik emas, nima deydi, yaxshilik qidiring. Yaxshilik qidirsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Мен да Кореяга келе турган ниети бар адамдарга бере турган совет кеңешим, коркпостон келсеңер болот. Эң биринчи келем деген эле желанияңар күчтүү болсо келсеңер болот. Анан дагы бир нерсени кошуп кетишти, мен унутуп калыптым. Обычно эгер байкасаңар контракт менен 100 баланын ичинен 2 же 3 эле кыз келет, байкайсыңарбы? Кыз киши өзү аз да. Мен дагы биз ушинтип келип калганыбыз биз үчүн неме шанс болуп келип калдык да. Мы везунчики, оказывается. Кыздар аябай катуу өзүңөргө ишенип, желанияңар өтө күчтүү болсо келе аласыңар. Келгенге аракет кылгыла. Албетте иштегенге эмес, окуганга да келгиле деп совет берет болчумун. Эми иштегенге айла жок келаткан болсоңор, биринчиден тилди үйрөнүп, жакшы үйрөнүп келгиле. Бул жакта тил билсеңер кыйналбайсыңар. Тил билген адам менен тил билбеген адамга болгон мамиле асман менен жердей болот. Жана бул жакка келип атканда иштеп эле акча табайын деген ой менен эмес, дагы бир башка өнөрлөрдү үйрөнөйүн, өзүмөн жашоомо, кийинчилигиме керек боло турган бир акча байлык эмес, өнөр байлыкты алып кетейин деген ниетиңер менен келсеңер аябай жакшы деген совет го дейм. Айтың. Men da shu chetga chiqib, Koreya, balki Amerika, balki boshqa joylarga borib ishlamoqchi bo'lgan, niyati bo'lgan qizlarimizga omad tilayman. Hammasi o'zingizning qo'lingizda, hammasi o'zingizga bog'liq, o'zingizga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Эми бул жерде мен бая эле айтпадымбы, аял киши болуу өтө кыйын деп. Азыр эми ушундай интервьюларды берип алып, өзүбүздүн жүрөгүбүздө турган бул жерде кече видеону көргөндөн кийин жерде турган сөздөрдү айттык. Эми көбүн деле айта албай калдым. Коркуп, потому что ар кандай сөздөр болушу мүмкүн эртең. Ар кандай эми биз аял кишибиз го, түшүнүп коесуңар. Биздин деле ойлорубуз бар, ошону айттык. Эми кабыл албоо ар бир адамдын немеси. Рахмат чоң. Рахмат чоң баарыңыздарга. Ошол бүт баардык суроолорго жооп бергениңиздер үчүн сиздерге ийгилик каалайбыз. Жакшы иштеп, мекенге барып, сак саламатта болуңуздар. Мынакей достор, ушинтип биз эжелерден дагы интервьюну алдык. Эми башкалардан дагы алабыз, буйруса сиздер комментарийга жазыңыздар өзүңүздөрдүн оюңуздарды. Бирок жаман сөз жазмай жок, ошол туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Анда эмесе, Кореядан салам баарыңыздарга.